جا أبوجا حياة بريتوريا وجا باماكو حياة أنتاناناريفو جنجان جسه باجاري أفريقي كونفرانسا كفيديوي بشارزاين ووجاندنيرا لواشنطن لدار خستن وان قلق مجار هبون جگريدانا انترنتي بتكنولوجيا را تا أبوريا ديجيتال وبشگيريا داراي لگوری راپورتن بنکا جیهانی جمارا کسین دروشن هری پریشان دا کم بویا. بنگهن آگاهیان نشان ددن گود دمکه دا جمارا کمتر لجیهان هجارن آستا کم بونا پریشانی لاواز بویا. حفیظ غانم جیگری سروک بنکا جیهانی لأفریقیا ولات زامبیا بشدار بو و بحثا روشا گنجان کر. Africa's greatest wealth and its greatest asset is its youth. سرمیان و ملکی افریقیا ین هری مزن گنجین وینه ین کدکارن پیش و بچن و گوهرتنه بکن. لهین لأفریقیا گلک کار دوی که شیا پریشانی الور دیار ده دوان 25 سالان دا خرابتر بویا. جمارا پریشانان لأفریقیا جد 178 میلیون کس ده سال 1990 ده بویا 413 میلیون دوی دمیده. نها لأفریقیا گل کسین هجار هنه لبرانبر سالن چویی. افجی نای قبول کردن. سلینا باتشیلیا 23 سالی یاگو اوجی دوی سمینار دا بریو دبی دبیجه داویانینا پریشانی آلیکاریا گنجان دکه گو بهتر بالا خو بدن سر و وجاندنه. We need to start somewhere. We need to start with education. دویکو ام جهه کی دست پی بکن. به پرورده و گهارتن شوی هزرکرین لافریقیا دست پی بکن. پاشه ام دکارن در باسی چاندنی انرژی و جهندن ببن. بواتایەکی دین پێویستی بزانستی تەکنۆلۆژی ئەندەزیاری و ماتماتیکی هەیە دەمەکێدا گۆ هەند دەبێژن تەکنۆلۆژیا دکارێ دەرفەتەکە خۆرتر پێشکەش بکێ. برهنگاری ئەوە کوما تەکنۆلۆژیای بڕەنگێکی باش بکار ئانیە لێ تشتێ مەنەکاری ئەوە چێکردنا تەکنۆلۆژیەیە ji ber vê yekê pêşketin ne bikarê ve guhastina pereyan e divê em teknolojiyan û çê bikin ku bala cîhanê bikişînin. سایمونز هەروەها دەبێژێ تەکنۆلۆژیên گۆ پەیوەندی براستیên li ser erdê hene wê pêşveçûnê nîşan bidin.